Vladimir, predstavnik kluba Koprivica Marko i fizioterapeut Marić Dejan. Za domaću ekipu danas na golu broj 1 Tadić Dragan, broj 6 Amidžić Mihajlo, 15 Ostojić Boris, 18 Marković Bojan, 21 Petković Vladimir, 22 Škorić Ognjen, 24 Komljenović Dušan, 25 Dosančić Dejan, 26 Krunić Nebojša, 36 Dočinović Sergej i broj 80 Vuković David. Na klupi za rezervne igrače ostali su broj 88 Radetić Veljko, broj 3 Suljetić Kristijan, broj 7 Zeleniko Goran, 8 Marižija Dragan, 9 Staneković Uroš, 10 Radetić Aleksa, broj 17 Šavija Dragan, 29 Savanović Milan i broj 77 Babić Nikola. Glavni trener ekipe Bajić Miljan, predstavnik kluba Metlar Miloš, fizioterapeut Čebić Siniša, doktor Bujmilović Dragan i komesar bezbjednosti Zečević Dalibor. Glavni sudija na današnjoj utakmici Pavnić Bojan iz Prijedora, njegovi pomoćnici Eremić Bojan, Basrak Milan i Petrović Nemanja, također svi iz Prijedora. Delegat današnje utakmice Spasojević Mile iz Bijeljine, a kontrolor suđenja Perić Stevo, također Bijeljine. Današnja utakmica počeće minutom ćutanja povodom smrti Nikole Medana, donedavnog fudbalera Leotara iz Sutjeske. Molimo sve navijače da imaju na umu da u fudbalu nema mjesta za bilo kakav oblik diskriminacije, pa vas molimo da se pridržavate pravila ponašanja na stadionu, podržavate svoje ekipe na dostojanstven način i u sportskom duhu fair playa, te da također ne koristite nikakva pirotehnička i slična sredstva. Uživajte u utakmici. Nije spojivo.
Čim ja priđem da je problem. Daj malo, možemo zrediti. Tako, idi malo, idi. Ulazi u Avliju. Dobra, to je dobro. Nastav, tako. Za domaći tim, Švedac iz penala sa brojem 18, Marković Bojan. Rekao Igore da imaš 20 ispita. Igraj. Pazi mali, ajde. Dobra, opa, mečaj da. Hvala leđa, Rumuna. Ode mali, dobro. Dobro radi ovi, znaš, dobro zuje. Odmah je dobro Buran. Čim zuje, dobri si. Ima energije, ima želje. Ostaj! Bravo, Bogdani! Vadi! Ide malo. Sio, sad ja stat tako, ne može svi.
Ono, dragosti, znaš, da bude još bolji. Pa imam skoro dođe na jezik da podržim, ali stara je za mene jako. Od mali, kren mali, slobodno, općeš ti mu, kraj, otvorio. Sjedli, šefe, alo, šefe, aj sjednu lipte. Ja. Ajmo žuti! Sam! Dobra! Druga! Evo, ko nacrta, sidi. Evo gola. Šta će danas biti srpno? Bravo, on je dobro, evo. On je bravo. Dobro igramo. Daj odmah uzbini, ode mali. Ajde sad. Šela je slobodno. Dobra, daj mu. Mora ševat, ako ne šela, ne nije dobro igrati. Šela je malo. Dragani, kako sam ja ići u klubu prije 35 godina igrao. Povratna, ja ne zakucam. Zdravo Niđo moj, kratko Niđu. Ja je vidio već u Rašnjama, Dragane, tome zajedno. Ja zakucam. Giovanni, kote bankine, Offside! 15. Kadija, mora da je dobro rodio klub kad je ovako. Rodilo sve Bog htio kad je Da, vidim ja predio. Treba ga sve što zato. Ima još išta. To vodimo jedan. Ido, još to trebalo hranitelji. Lopta, 8, trenutak, gol, hajde.
Ode! Ne možemo igrati dva rasta. Dobra! Skedo, sastavi, Skedo, ko mi daš uopće u 5 dana bude? Vaš Vojta to Skedo. Opa! Pazi, bravo. Bravo, opa. Dobra, opa. Vraćaj Lauri, vraćaj Lauri! Daj! Evo ima jasno da je. Alo, Žida, kad poljemo vola, kad poljemo vola, Žida, kad poljemo vola. Kada? Za 4 dana. Samo udare pečat. Gdje si idea, kako? Vaj, sutra kod mene, kada, preksi ćemo. To je sad u Sandrovce, ovaj je spreman. Sandrovce, Sandrovce, ovaj ide u kazanje. Sandrovce, u drugu neđu. Da. Nedelja je, Nije moralo, nije mora preći na ovna. Treba kva 3 vika. Udružite se zajedno, pa vola i to je to. Dobio je 2 poslovnika na zimu. Može i treći. Ja imam. Igore, kada dao gol? Daj! Velo je prije. Da!
Pazi, alo! Offside, offside! Metar i po. Dobar, vidio sam, pratio sam, dobar. Gdje je bio? Ti si javio s Jukom Šilukom. Ja on deo mene, došao sam tu. Ljubav sam, kaj, on je rekao da je pobjedio. Ovo je penal, ti. Ne, ja. Ja sam penala, kako da dobro. Evo igre, tako je. Igra prešli igre, tako su. Daćemo na kraj prvenstva, tek sad ušli put, a da počne da se Gazi, gazi! Iz prve Mara, nema štopanja. Upane, ako ne upane, nema kontra. Sam! Ode Mari, Jes da galavi za njega neka, aj dobro, evo, ne popravi. Stalo. Sam ne čuje od tebe. Na šta treba čuti, onda treba penal. Pravi, čuj. Stvarno. Kuća.
Jedno tam, jedno van. Nije, nema. Ja sam tam volim. Mirno, mirno. Eto ga. Aj mlađo, mirno, kaj mlađo. Svi znaju. A i on. Ajde, eto ga. Samo je to igrao mlađim kategorijama. Treba da igraš, što si bliže za mene? Alo, lipo. Spusti još dvojče. Prošao je, tako je, vodi ga. Vidio sam.
Idi mali, ševaj, slobodno, ajde. Ja govorim baš ševaj, zato što je približno na svakom. Da. Jedan na jedan. Šta je ljepše nek ševaj? Nije loš, dobar, ima. Da sad i viće nije bolje. Bravo, Amidža, bravo, Amidža. Dobra. Možu radi, pre 4-5 igrača. Hoćete danas, pre 4-5 Neki radiš je kako je Liverpool, ne? Ne kontroliše i uči da. Druga! Bravo! Vidi se ga! Da, idi! Evo ga!
Šije. Evo Jelena stiže. Znaš, došao Šije. Šta je svinke? A? Gdje si ufoš, a? Da si gdje si, gdje si? Bravo, bravo. Bravo, Marko, bravo, Marko. Dobro, mali, dobro. Gojka, se morio, brate. Sa, mali, sa. Dobra. Jedan. Nosi. Bravo, Škorinjo. Dobra. Ajmo zabiti još jedan. Ovdje spolja. Dobra.
Će ovo da sedi televiziju, kaže, Da spu zajedno, da zna Vušića. Ali da ne sad nesla. Preblizu mu bilo. Pusti ga dojče, šta te briga za njim?
Sam, mali, gaz. Sam, bravo, dobro. Dobro, ajde. Dobra. Dobra, ajde. Lovlju, tako. Opa, Ljude. Evo, deda se naježio kako odgovorno. Evo, posla, Čema! Evo, Tadija! Ovo vikla krsti naš. Jebi ga. Sad će ih Što ne biješ? Šefe, nemoj da vam dobro igraju, šefe. Mi ovdje trpamo 3 komada do 20 minute, dobro što idu. Šanse bilo. Da, baš tako. Ajde, Munjo! Ajde da dadnemo brzo i idemo odmah. Ajde, još jedan vrti, ajde!
Bravo, bravo, Koda. Dobra. Idu, Vavliju, idu. Dobra. Bravo, bravo, Koda. Dobra, ja rekao to. Bravo, Škole, digni. Dobra. Ajmo, date se ja gol, jednu tekat, alo! Čekaj, Vlad! Dao tebe pamjetan! Ej, ti sudiš ovo! Evo, stvarno se, jeste. Trener u zub, boli, trener! Trener u zub, put! Ajde, evo! Nema ovdje vode! Alo, dajte go, ej, ode ovo! Sjedalo magarac. Ajmo, skora, Ajmo žuti!
Rezultat je 2:0, strelac broj 22, Kori Čobović. Rade ga mali, Škoro, evo ja sam starome dole, evo pozdravio te. Evo vidio Džida. Ajmo i treći, trajto! Hoće, daći. Se na centar socijalni rad. Kad ćeš kupiš i gospod sad stići? Tako će kupiti na prođu. Treba imao puno šansi, kada da promaši ne da. Reci da je tako proći kod mene. I drugi voli. Opet radi. Vidim televizor, radi. Ješ iz offside. Dajmo odmah. Tako, ode. Gazi. Dobra. Idemo lakači! Dobra. Ajde za figa. To je ta. Zračan povećava vodstvo na 3:0, strelac broj 80. Daj, Baja, još svježe krije, Baja, daj još svježe krije, ajde. Biće golova! Kume, najavlje, sutra derbi kod Žeravca dolazi. Nema vodova iz Crnog vrha, halo. Sve igrali kako, sve tu igra, kako sad smiješna je, sve je tako. Samo eto nas u prvoj ligi, da god nekako derbi. Neš, oni je Vodović, ja za ne igra. Šta će imao mi ovo? Uče zlaja, živi. Ona bendu, šta će mi smo ušli u drugu derbi, šta će ovo drugu? Možda čak i zimu pričamo, ne čekamo god. Šta treba reći? 2-3 igrača. Sudijamo, ja sam prvi. Nije to sudijamo. Daj mu, opa! Opa! Šefe, ovo je trebalo biti u prvom povremenu. Kako si prešao? Rezultat je 4:0, strelac broj 18, Martin Gröna. Znaš, gdje si došao? On je dao sam. Kad ti rekao da ima derbi, ja četiri komada. Ovo
Daj ljuto! Šamare! Dozvole se sve. A on to ne može. Izbaci, izbaci! Pogledaj prstom u ruku. Štimaj, Đura! Ne moram da im djelam. Samo da ne moram. Stop that chain on Se odmore malo. Daj, a igraj šta? Neće da čuju. Iskočila cijela ekipa za njim. Ja kažem da više da je radila posao. To je možda. 15 minuta, daj papire, ovo. Ovo se temo čovjek. Idemo i dalje. Sad igrač ne mora voditi ovih kluba. Završi. Sjećaš se onda sa Demoj? Hoće mene da ubije, 20 igrača na mene skoči, hoće mene da ubiju. Ne možeš biti. Ali se površi, on nije samo sve. Odošao Šiborsku i završio kad je jedno meni. Bio pravi moć, ali košao. Ne možeš Nije borac imao u borci, nije bilo struje gore i presmara. Evo vam! Pao sam na Liverpool, da, pao sam na Liverpool. Četiri nula ovdje ovdje.
Baš ide super igre. 5-0 Crni. 5-0 Crni. Ovo nije pojedinačni gol. Čekaj, jel se praviš muško? Odmoriti ove za drugu neđu. Koliko puno si ga vodi? Dobra! Odloži! Kažeš Ilja, ne boj se, šta spojiš? Nemoj se šine, polako je. Ne bojiš. Pitalice možda mi sad. Ali jednu krivu je nešto. Relit! Bravo, bravo. Gdje se stavi na ukurat bok, nemoj ti. Bravo, Ali! Šefe, vidi sa sudijom da nosvira kraj što prije. Ne bude petarda.
Smije se prijeti već. Dobro. Ajde pred sud, ajde uđer 15 minuta, ovi koga je. Ajde vidi da je. Mali sve bez vijeka. Tako i baba brane. Gdje on do sad bio? Ja ne znam gdje je bio ovo. Baba može kući s kornera na brane. Na izobražavanju. U Austriji. Bijela, kad krećemo rakiju? Sutra. Četvrtak. On je čas mane malo. Sreda, četvrtak. On je čas mane malo. Hoće. Zove. Znaš šta sljedeće? On je galom prazan. Vera, on je smane malo i galom prazan. Može. Možda ja još koje kad živim. Imaju oni gavorija planu pravi od pola litre. Daj nam četkence, odjeli. Može i pasence neko da kolju. Manje. Donesi kašu za degustaciju. Lagan si. Kako će sutra protiv Žere? Pa lagano izgleda. Ne, ja boli. Sve to brišemo, znaš šta je? Dobra! Rezultat je 5:0, strijelac broj 10, Radetić Aleksa. Ide sa studijom da posvira, ej. Šefe, kurde sudi malo nešto udjep da to osvira ranije malo. Sada je sudi 100 evra svira. Ja slepe što ga ne vidi. Ovaj sema. Znaš ti gdje si došao? Nemoj da vi Ajde, Osmir, ajde! Ajde, Bravo! Vi ne spasite nikog mogu. Ajde, papije! Uđer, 3 metra. Ovaj sad ispred. Kume, ugasemo, kume, da poslije na kraj. Ajmo! Ajmo, nova energija! Gospari, Oj, šefe, sad ovi želim da igraju.
Aleksa, izašao, ne sjeti. Ima 11, možda evo. Izašao, Ajde ulaz Gomora, ti se čekaš, ajde! tebe smo čekali. Ajde ulaz čoveče! Sad će voda za 10 minuta. Ulaz tebe čekaju! Sad će biti. Radi se djecu doći. Bil dice ne išao! Ima ga od Sloveća dolje. Aleksa, Pa nije gotovo, Čusto! Ajde još malo! Vidite još malo! sjed dole kruškom. Joj, šefe, evo mi sad opasniji što slušaju. Pa može lokače, natjeraj! Natjeraj, trenjer, ima još vremena! Natjeraj, trenjer, ima vremena! Pripremaj za drugu nedjelju. Odmor ljudi! Radnik 3-1. Ja ubrzim jebao majek, bio ni lopta. Aj zagrij se, trener! Treba probati to novu golnu. Šefe, mirno, šefe, pripremaj ti za nedjelju, gotovo je ovo. Šećer na vidiku, šećer na tavu! Dijabetes! Ili zagrij se pa uđi i ti pokaži šta znaš. Da buraz jak je zdravi ovo kod treninga mi malja ne čuju. Čuvaj ti rezultat. Pomjer liniju. Da, je ne vikaj! Dobra! Uvijek
Dobro. Bila namjera odmah dobro. Daješ, zadnji tvoj, daješ. Jel težak? Dobro. Aj malo se sad izigraj, nek se izigraj malo. Ovo je dobro mogu raditi, i mora 5-0 izbaciš raditi. Treba nam nešto na liku se Trener, nego orta, diže offside, bez se. Što što je?
Jedva je prošla i pričekaj. Idemo malo. Gdje par? Pa je meni skljete da. Vidio, brate, vidio. Ovo je kao suza. Ne znam, on je napravio greš kako sam faulirao, nema to šta. Pa nema šta priznat. On napravio greš, Uko da ga je ledo. Ovo je penal. Pa šta ti bude 5-0? Volim pogriješen, ja sam. Gdje leti iz 9 na 5-0 u glavu? Uz kraj. Nemoj se zatešivati. Mogu spogi. Nemoj se staviti.
sledeću nedelju. U srijedu nas očekuje utakmica osmine finala Kupa Republike Srpske protiv željezničara u Banja Luci. Naravno, prvenstvenu utakmicu igramo u subotu protiv Radnika u Djedovi. Pozivamo naše navijače da sutra podrže Crni Vrh koji dočekuje jedinstvo i žarenicu u derbiju kola od 14:30 časova. Alo, crni! Šta ima gore? Vodovi domaći, brate moj, znaš sve. Ima li šta pizza? Prase, janje, ko svaka utakca što ima i pića ko hoće. Dolazite. Dolazite i porezite para, svaka ti da. Gore sve džabe. Ima dva kartona. Ima. Ima kupite, biti. Evo Šiljo, šalje Igor za tebe, Šiljo. Evo, postoje ima Igor Salovi sa Crnim Vrhom. Tvoje Crni Vrh. Jel uzmamo Crni? Dobro. Bravo,